What be that? City na improve. Into almost say pharmacy for entity omuno. Amanka ni yana. Galamsey is how I never be. We come. Pharmaceutical Society. Ghana. As I didn't watch too many women can you. The Pharmaceutical Society of Ghana wants pharmaceutical business to take urgent steps to reduce the prices of medicine to reflect the city's improved performance. The Pharmaceutical Society of Ghana is worried that unbridled illegal mining activities could have devastating consequences on the manufacturing of drugs in the country. According to the president of the society, Samuel Kwodonko, the contamination of water sources through Galamsey could lead to the importation of water Sompa to support the production of pharmaceuticals. Annual general meeting, the president of the society, Samuel Kwodonko, lamented the contamination of water resources by illegal miners, noting it could lead to the importation of water for local manufacturing purposes. We cannot afford to compromise on the quality of our drugs. The health and well-being of our citizens depend on it. Presidential advisor on health, Anthony Insiansari, also said the government measures are being instituted to curb illegal mining activity. Measures are being assembly. The omodi kaka ende eye. Na the abetosumi on said a lot of pharmaceutical companies in Ghana are manufacture drugs, produce drugs locally. Okay, after COVID, a could be a big COVID in bebre. Asimo can say, Yamfia, a bekakra. Ensure contaminated say. This only important issue in Rono, and in Rono, almost about 80% component in issue, almost 100%. But it's the Omo can who asanti says no, they have to import water because I know the year Drono. A drone base issue, the ensure contaminated, a drone contaminated from production. Don't know ma. Say malaria krana afeno ubenya malaria no more. We chow to am to asho. So that okokra no. It's a okokra I do the what is any okokra. I don't know now improved CD add $1 no swati ana ya abo ame. Sompa FM. Azanti. $1 no swati ana. I said during the last few weeks days $1 na improve. Yeah, well it stabilized like I say each naka. And that's all 15 and that's 16. At 16. Yeah, I'll check him out here. Black market they are 16. As I'm told it's a bank rate here about 15.76. 15.7. Black market no be about 16. Okay. Say call 16.7. Okay, we are 17. Now just dollar with the engine is improve on one day. Who the agree? Now when I say improve. Pharmaceutical Society foresee Omanhene pharmaceutical business so reduce the price of medicines to reflect the city's improved performance. It omuntiti nruso. Endua as omu manufacture omuntiti so na mama ya Ghana. Ba konta nyokre wom so say Ghana the nuru board den dodo. Ghana pharmaceutical for na sem no more Canada. Devoid of dollar ne ho you know paracetamol no omo fra na hakora na mfa dollar eni sidi we ye banche ne wa hwan no banche ne chemicals kakra banche ne chemicals kakra no asante se ya ko we banche na me ni sa na ya no ne agree so dey nsem hunu na ka won ko we banche se ya ma paracetamol ya na ye simple bi paracetamol ya no ye simple bi ase what dey I don't know why. What's it? I have Banchene.
Ayi bi so banchi na wi o. O fe fa le hefa. Ade na o de be so banchi ni no. Eno ni agree no. Eno ni agree no. Ade na me de be so banchi ni mu amana da ne para. E na o ye para no. E na fe so ye para. Amana da ne para. No, but para no more serious asante edro boarding organ. Edro boarding. E na onim. Esaso ye pharmacy based. Pharmacy bi o ha. O ma sheda gidin ya mo ho. Say ye edro boarding. Asante baby ma ye ni ebobo bo so ndi ani tuatua. Utimi ko atem. 65 cities. Baby 1.2. Baby 1.2. Meanwhile no composition on sign. The same company. The same company, everything. See, baby, or where the condition na baby also. Fried rice, I want to say baby for fried rice, I want to. Fried rice, I want to say baby, say baby is 70. Baby is say. Nobody should not affect. They say, oh, you was drugs beer. Now you say parai crano. You were foreign one beer. Ni buona for more. Yes. Vitamins, yeah, vitamin C, yeah. Yeah, they be a shiny ya ubu ano atafri. Ebi se the konkum. Yes. Azante one smile. Say on ape konkum there. Na kota musion count ne bowra pharmacy air condition wo ho. Eno so ne price nko. Paracetamol. Ade ense condition wa esesa composition na. Afi wan kase efficacy dey. Efficacy no. Paracetamol eda fine mu price nko. Paracetamol eda air condition mu the price nko. Ena dey ejina wi aso. Eno susu eda drug store. Usagota. You difference mo. Paracetamol needs to be protected under certain conditions. No, but I'm saying our companies view Yes, store in dry and from saying German companies, Indian companies be UK drobi honma okwa say Zenat no ne sa augmenting no antibiotics no obu honma opeja o se we for ebia German we India we UK brand bia wo a particular I understand, but there are some general counter drugs, counter medicine, and you prescribe kwa utumi tono. Na no, ubetuma ko to Vermox and Zentel. Ewo drugstore bi and a pharmacy shop bi. Zentel ya edi kun ayi nsonsono ya. Na bia o 60 Ghana. Udru baby o 85. It is 25 net that's no air conditioner na said I can tell you air condition hey I could tell you drugstore na drobe wonko and a chemist and a pharmacy omo nyina o ma dronko ne prices nko drugstore and am so ura ha atade a she nipa no so she white ni bi ya going for it oh yeah professor so mo dey a price bon at least I was so much to generalize certain prices on say you enobi diabetes adro pressure adro enonko malaria nom ne tipaye nom ne oyamutu na okopɛ dro bi no mo de it should be general pricing Pharmaceutical society we am ye damase na ebom mo nye ne ye asante adubi nso maase ultimate yeah branche mamba wa bi su wo ho adan a wo mo koto asase wo ho na wo mo to asase no nana piasa nyame fa ne kransie ne nkyɛn na omoto obi frie na ahima adumi so hima ho ɛna omoto obi frie abusia pani so ho na nkrata asɛm ne bibia yɛ legit ɛnyɛ kuduru ɛna yɛsi ɔhene foforo tino ɔhene ba mfie ba miɛnsani na ɔso obi amɛkyia no ɛno kɔkyia 1000 by force baby so ohina bakri I was so koche nioma a mostly I to say yama mayor na mayor abetrase companies say what Ghana have be business koche kuma se de oba koche region minister bafufra you graph for ba so nche obajiba so me san nche so obaje nche no you find say it's become a norm any problem na naso obia twɛn obaye na was so share nkratem obia onto bu on ma kululu papers
mfie me ensa echi no omo si dan omo jai auto tax obi ajai de abeto jansa na na se oso yi ni kuro yi enti no so uto free wa hima ho a 30,000 so uto free na na piasa de wo connect wo kwa kura no a em say no ye 15,000 say so uto free abusuan pani na so abusuan bi wa 35 na so obi na toma obi na toye no aton ama wa 60,000 Sabe ba kuna. Sir, if I plot number 10. Na me toma wa. Me metu 60,000 sana betima ye adwuma also. O anka ta. O bibia. O bibia na se no ye krata afo fraud in sasha so am na dimu se ono ye ohene a wo sisi anti no. E bia dada no na me buso. Egufo adomra a wo de akomra se bejefi ayaye no. Seba omi anajo mama na beba se chada na beba obeka se waba foforo nti sa amra ni nyina nya adwuma de me pese busa ne se asante anopei adenti na ohini foforo be dia dia sa de no ekoso se e wo mremu ana Ghana land laws Sompa e wo mremu se ya bo ama be di ma de e wo so obi oto asase wo ho bia no legitimate ya krata ama no kra no okohu na 5,000 10,000 yes, mabunu ni omo ma totonsa asene say koma ye crowd say obia betia 5,000 yes that tie the commercial bank account number amount kutua koto ho at least na naso show genuineness say wanyi ni ho kukotua wi a na wantua obu yes obu dan na gu you see enya adubinsunku ana akoya test case na me dey make am wasem baby wasante mantem hano oyini bi bedi ade a oso obi a wata asase no ame aye announcement no ne o makosia oni o musia oso obi ametua 5,000 obi ametua 4,000 it is sensase ne 200 and 500 a and watutwa obi a 5,000 why you say so krobia so ni new site it na just mo good new site ho yeah so bia no the what I'm asking is where nyame ni mimusa is it ripping them off or a genuine producer ma me lawyer bi ni emusa no land lawyer bi say me beto asase no hene foforo ba am I under any obligation say wo say me ko tua bomu ade bi ana me tua asase no amato no so ho ka bio enti mi busao nananom atrankunya numbia omo ye saade no empanimfo nananom ade we meto manimu ana are they not aware of this thing and it's becoming a norm say yanyintum say me a young boy me bobra nyame amadum metimi akonya one plot Sompa FM me tono wo asan nana asante yebo a be di atu ho ana nana asante yebo a be di atu nyame afre no kɔ ne krach onyamfre wa afre wo nyame na afre wo na kɔ nyame frɛ wo aso nyame na afre wo na asante wo besa bo sam na frɛ nyame na ya fa ne sɛ nana asante be di atu we dey atu na de so open no sa na me nyangu miti ase agotani ya de mra bi Land Act arrangement of section part we am there baby America aludia title say you are entitled to me pay we am there to M1 me lawyer baby e ka say e fa na kire say matasa se wo hini bi wo ho so wo hini foforo be di ade a go na say Yaujan a friend say Kwame Jan eboa ma o my land law foforo Ghana ha emra no we o hini na wo ye niam bi emra ne nya niwunti so obi nya kokodo de ko court sa asase na mu ton tutu no na say ahimfu bi wo kire wo mo court no bi nya kokodo de ko court so watasa nya na say na asante mawura o hini friend say kwapra hini yes enyo no tu no yeah oto asase ema na branche bi a kwapre o se kwapre hini ajuso kwanso ajuso ase ba ku bi wo ho ohini bi yes ajuso de ajuso asante mawura mienu oto asase ro sa eno sa esa out ahimfi o se ono na ne dia de opa bia no na asante mawura ne ni hia wo tu no ajasa na ma oba no oh eti bi busa se momo aye ni o ye mrante ni ba wa yesi so ye pese ye bobra
daakye wonya baabi de utiti asomdwe ene ade ade ogana ha ne body eye danka edi sabrantie bitimi ko nananom anim na dawroma wanya bibi emfia miensa ye stop ye enka obi asinifia wie ko obi asinifia ko 3 years go and find out mrantie no a danka o matua na sa bedru anima sesi a 30,000 ebo na watwa no e wo so no manfo hia me de me nana no madawroma say ye pese siesie kuro no ye trase e bia say oh nana we de no de ye betua say no asom e ye nhese matom asase asase na me woso no oyine fofra banti chinchira wo say e ye mra na senya mra e wo say mrantie ne maba wa ba timi nya kokodro na bibi say ba ye court na court timi bua no because court no omo adwuma yo say ya mo adwuma omo nye we want to find out this thing this morning because it is becoming unbecoming, especially in our part of Asante. Mamene lawyer Kwame Janjo Chinkomo producer no pay unye easy kra lawyer Kwame Jami Mwache kumba lawyer Kwame Jami Mwache o awurati ono ana kana mra no se mom sam friend mame na yene ni nkoma no pay come ni beji papa fa na fa ben we no unya no awai na yene lawyer Kwame Janjo Chinkomo yaw mama nyi wadwen kire wade we na ansa okay bonya no okay lawyer Kwame Jami Mwache o okay lawyer Mwache Aranje majuso oh mi wakamu entebi ana network ni nya papa mi me bompa ye pa se network lawyer boa me kakra minim se wo ye kunini eba eye ansase won semu a na nsen ya kra ye bo abaso land laws adi o share toto ma bibia ye kama ansema betodwa no se Ghana ha ewo mremu se makoto masase ewo hini bi nchen Oma me nkrata nyina me hyasio me ye adwuma na ebia nana kwa akura ana ohene foforo baaye ohene ne se binyai adwuma na me ye no magyai emfie be mienu achi miensa achi ohene no a obedi ade no se obeso oye ni kuro ye nti asase na me toye no me metua 30,000 wa asase no so me wa asase no kura me to no 20,000 3 years ago wadaroma emra ba na kire se wo se me ko tia sa sika foforo no pense wuyi ene be ya ade no entiase be ya adwuma uko ba bi na eye Ghana nsase na ya hihye no ba bi o ho a ye se asase ni is two land lecture se na nanu mo tra for na gas asase no so that's right ba bi o ho a ye se family land lecture se busiakuo na asase ni ye o mo dia ba bi o ho a ye se asase ni ye clan land lecture se ye ton bi sa down side uko wa a clan bi dia ne ba bi o nso asase ni ye se state land if you say on mamunu nyina etumi no odi age asase no afi bi abusia bi ana konwa bi ho ana nton bi ho nti abeye state land enti asase ye atrankonwafo asase no constitution no ya mamu mra about time Sompa article 267 clause 1 say all the stool lands are vested in the appropriate stools in trust for their subjects in accordance with customary law and usage. Okay. Let's say, Nananu Matsankonya and Sasia, a Sawam Yamuno. A yamra, Tetea Mamre, Eso, no Munina, and Fantu Poasasano, and Unioma. And the Ayawahino, our Wokruno. A Konyano, Suno. Any panel woman in our cast to no. And the Ohene to say, why a board of trustees, a chair, on your chairman. And the say, a Konyabi,
Cocoa. A conani do no any D and a cocoa. Say be a cassis two. Cassis two ni cocoa. Or he ni cocoa. Or cassi mine and dimu. And to Sasano. So when Kwame Jai, Emirates. What the man who fears Santia. When you come in Jakona Kura, no, he Kofi Amwa, maybe you are here. And she say, oh, he back on the year, you know. When you go from our abandoned to me in Casse, media, and she say, oh, he back on the year, you know, me find Yeduma. And I said, me saw the tongue as I to Cronoa among you. And yes, I am running it. Okay. Now, mum, Sabi, what could you ask you? Nanabi, Lebron also. Nana say, more brought to her in a idea to say, teacher to walk a crack. Na, but the abola be one in yet. Near Fanko to ball and in filo. Now, a reasonable lady, a toa, entry address so. And no dear, on mine is Rewa. As I say, support. No, mum, say, Nana say, and then I'm son and none of their home. I will what for Nakura Chiri. And yes, I found out there, and Yambrem. La Kwame Jan. I to say, Obi, a papa, I told us, I say, I'm not papa, and we not the baby, papa. And I know of her. I told my off, I see a baby idea. Was a media more for the Toma, then find Nejuma. It may sound a Toma of you. And La Kwame Jan, we the okay. The yedi won koma akoye se abusia no wo asase. Ebi nso so wo hima no na ye ne dia. Na abusia na ayi ohene no nso so wo ebie. Eti abusia na wo kro no mtumi ton asase ni bi. Tio, tie. Asase na wo no. Ye wu ni san ye wo mu different grades of ownership and control. Okay. They want to grade assault to assault to assault. Tio, asase no, keke no, ebi awo hin no wo krom ho no. Nimpa nimfo, ana ni na muramu a wona na bi na bi awobomofo. Ana odi ka go pie baabi. Ana obo ne sisien wo ho. Ansa na obo baabi ko fa ana ono na asefo edi ohene wo ho. Na okwa baabi okwa fa akrofo ne bai. Sompa FM. But you obi na echi ya wo dro ho no. Wono nso ni ho no. Wona nanom ane ni nanom ne na asefo enso do ho. Akra wa ta asem na America no. Matias here. Enti san fofo no a omo ko ya omo chichiri kuro no a omo na do ho a no. Ye fro omo Yusuf Rock. Grade no more assassin no. Your friend Yusuf Flock. Who even yes assassin in free in some. That's right. Or he couldn't even in free in some. Or he or Chromo Hono. Yusuf Flock no. What's been in free in some more? If he say one na do wa fitete. Into Okobabia. Yusuf Flock no a crony no. Na wa ya wona na asase no enkuro bi mu kura wo ho a san fofo no mo atimi ka asase ne ton am ko bo hina mane enkuro bi nso wo ho a se ono pese wo ton a na wa ko hi ho o se wo hi asase no se aye plot tim pese mi twitwa ne plot no man no ne naka o hi ne naka se ni u twade a yenchemu miensa Babienu nafa baako mayen na yemfa nsuma konwa no enti krobia wo senia ototo ne nioma. All right. If you say yemra ne kire say customary law no ya mamre no a locality and community based. Okay. Community bia on the customary law. You need one blanket fit for all. For all. Okay. Customary law. Oh, baby. Yera Kwame Jan, Mami Musa we na winim se wo brenti. De we busa ne say
o kasa se koba se ohene na abedi ade no se o ye bese bia agyanan bia bi ye bese ye moa bi na ye de sum kro no na bia kro no na kwantempon ye tietia eye se ye twaboɔ ne se wɔn a wɔatɔ nsase ne se wɔn mu ntumi ntua na edina na nakasa ne ewu ntua mebu dan na wahyɛ ase ne kora gu dabi ɛna me ka kyerɛ wo sɛ levy no ɛyɛ ɛnyɛ ɔhyɛ saa o ɛyɛ voluntary wɔn deɛ nti a tete no na me kurom atema kurofu yɛkɔ atema kurofu yi ohumuda sei yɛn kuroma no yɛso agya na yɛde kɔ ahemfie kuroma no wɔ kwan ɔmfa so ɔmo de som wɔn hene kuroma no kɔ basafodwuma ɛkɔbɔ nsɔsɔɔ ɛwɔ kuro no ho enti sɛ ɔhɔhoɔ ebi koraa tuta bi a ɔhen koraa kuroma no yɛsoa no wapakan mu baabi wɔ hɔ a saa nneɛma no ɔhɔhoɔ wontumi nyɛ bi nti ɔhɔhoɔ deɛ yɛka asase ma wo a yɛse wɔtwe ankɔ a ne nwoma kɔ nokorɛ baabi a manneɛ bi a kuromafoɔ no yɛ a wontumi nyɛ bi da biara no ɛdu tam bia na nso wɔyi sika kakra na ɔde aboa na sabitafrakyɛ wonim sɛ ɛtoo tua ɛfi yesu mmerɛ so na obi ampɛ too tua ɔdeɛ nkɔfoɔ no kɔtereke yesu na ɔmkɔyɛ a ɔmkɔfa a ebisaa ne sɛ anyɛ bi a kaiser yi a ɔyɛ a ɔbɛgyegye yɛ sika yi a wɔ so wɔgyegye tuo yi yɛntua na ma yɛntua sɛ ɔkae ɛfi titi o obi ampɛ too tua enti sɛ woyiri mu pii a obi yɛntua saa toɔ no a ɔka no ɛnyɛ ɔman toɔ a yɛde ɔman ne mmara kununi no edi akyire ɛyɛ contribution a ɛnyɛ nhyɛ contribution ɛyɛ more of a voluntary contribution. All right. Ebi ɔyɛ akɔbɛtɔ asase no wɔn kyerɛ wɔ lease no mu sɛ ɛwɔ hɔ a ɔbaa bɛgye ne sika ɛde akosi ahemfie. Okay. So nga me kyerɛ no enti ɛtoɔ gye deɛ yɛ akorɔkorɔ ɛne kasapa wɔyɛ sɛ teate wɔtwa aboa ma no na ɔso ɔntua ɛnti ɔhe ɔbɛyɛ ne ɔbɛkɔ gubu ne dan no wontumi mmu woyɛ ɔhe a ɛdan no wontumi mmu ɔhe no anim sɛ dan no wontumi mmu onim wontumi mmu ɛnso nka ato ɔbo ase ɛna ɔne ne kaeɛ a anka deɛ wɔwia no kora bi ɔbɛma wɔ aboro saa obi wɔ hɔ a ɔte area no mu ɔwɔ machines ɛpɛ machines de akɔyɛ ɔman adwuma insɛ sɛ ɔbɛkɔkɔ han wheeloader no ɔno ɔbɛka kyerɛ sɛ nana yɛ wheeloader mɛtɔ diesel agum ɛna dodo obi a ɔman ne hia biara mɛyɛ dɛn ɛde bɛma ɔmo yɛato ɔman no that's right enti ɛnyɛ nhyɛ ɛyɛ nkɔmmɔdie ɛyɛ dialogue na wɔka nkurɔfoɔ no abom na ɔde ayɛ kuro no yie okay ɛberɛ bi ɛyɛ ana nananom ate nkonnwa ɛyɛ ana wɔn mu werɛ fi sɛ bitafra kyɛ o ɛyɛ na wɔn werɛ fi sɛ sɛ bi a ahennie ɛtetete asoɛ yɛnsoɛ hɔ fɛs no a na oyere kora ho ɔfa a yɛtumi ka kyerɛ sɛ ɛsɛ ɔhen sɛ oyere no sɛ watake over ɛnɛ sɛ ni hɔ saa o yɛwura lɔya kwame gya mɛdɔ ase anɔpa yi pia o nso meda wɔ ase wo ne watiafoɔ nyinaa okay wakyerɛ mu paa na aborɔfo no ɔyusu yɛ no yusu fruct asante aseɛ ne sɛ Sompa FM. Usufruct. Using and enjoying the fruit or profit of something belonging to another. Okay. Opeso say asase ye wo ba bi efe no usufruct. Usufruct no. Me na didi asase no so a. Ena me kura am susuma beto aso anti kromo hini ni tumi say obeka so abedi ade sadie we ebebre abusua bebre ahemfu bi agisa wo mo nsase no impacho enti se kobasa me ye use na me ye use fruit abeda use fruit ya enti kobasa na me se me koto bi free sa uto free use fruit one ma wato Debbie say use fruit no ohene tiase a obekọ ohene ho enu ntina eho iso ase ye bo abati jan say use fruit ni ne sesesi anasase no afiri ado na atukro nti obeso otwitwa okoku ka
ball hina mane mistake I used to frog to see no used to frog ball hina mane okay na ohine nka se ne sa na tie dia chemu miensa from yenu ne fa ba konsom akonya no ba obo on ka kire ohine ni watwicha ohine ba mu ayeye because sankrata no asase no even though we use frog to no ohine no asase eti e wo se wo na ohine ye dai ohine na beye nkrata no eti ebi mu susu di akakabensam ye na nade no akotwa ba ohine amane obu onu ma ompese obema akonya no susu asase ni binti no no wa si akire e na kofa man so no ba eti use frog to for no 30 plotter okro no wo dia 20 for 10 ma ekro no na twa wo dia no abusia na ma me nkrata ma de metama ni kama ba we no the entire discuss we ni say or asant yewra kwame jan me say Ghana land law latest one here or say or hini bia ni o man mo to me say or hini ya na ahima oba pa mesa amahima wako ne krechi unyankoi yesi nyako ohima afoforo oba ya wo say sansase a hini ni Edemami nyina no fato nchen momra metua 30,000 me was asase no turn about 20,000 3 years ago uso onsa metua osidabi mu chichiri kro banana ya ho ni tumi metua 5 osidabi so utofri abusia pani Yusuf roto ha 35,000 and 15,000 uto ohine na okone kra na 15,000 na so obi na toy transfer of ownership now you transfer ownership I would be 60,000 why am I metua mebu danego what is this Yusuf front to kromo say Yusuf front na it say Yusuf front no one what yawe Yusuf front me ana ma me ne ohine na ba chichi kro to ohine no nasefo ebia bobomofo a okodnya asase no eno akofre asante ebo a se wabo akura bi wa asante ebo amra ti ba bia otwama asante ebo abetena ye na oni ni mienu bo mu di otwama ohine ni di otwama obo ama ente ekuro no eden a abusia no anti wo mo wa otwama wo nyina ye Yusuf rot iti wo ma sefo no wadokoko adidi wo asia na ekuro na beto kokofo no ana Yusuf rot ne se dana se si ade aye plot into besem twitwa mistake ni say Yusuf rot bi wo hon ma na afo no mo nkobo hina ma ofi say yo mo no so di hine yeyi ono kwa bi so di hine yeyi to acho one hine manso eno na wa nkobo hina ma ne o hine so onye nkrata ma wa odibem because asase no hine no dia na mbom una nanti no eno de man so ni disunti no obetwitwa yetemu miensa mienu ye Yusuf rot dia ba ko ye akunya no dia okay acha what you say Yusuf rot ni ho den yes ba bebre ni we ntu ni dia ye enkrofo bebre hono ma no hine twitwa na asase o ya gase na hana ne ye do ye na nanom na di ma wose una na kwa hwan asase no media dabi eno o kire se wo hina oba be di ade no sa wo fre kroma na ne omudi nkomo so wo sre wo mo ebi a oba he ejana asai wo pese wo ya eye kasade ne akokro ye ntwabo nto se kroma na o ma aton sase no for 3 years ni o adubinsu wo obi antimi ensidan now obi atuma wa mark about account number say ohima de eye 30,000 be ohine de okone krechi 15 abusiafo 35 utofri obi honoma 60,000 one tia mebu daigu eti ehu na mebi mu kwa kotua 12,000 ebi mu akotua because baby a wasi dan egu no ye bugu a how oh sani ma we na akoso ama abrante ya bo ama epeso obosesen o baby edan ka ekuyen Mante bebre ntimi nware bebre oya adwuma nkonani because obwasi kan de kotia danka obi oya adwuma o company bim waje bosia bodan kanti wa sign the death warrant of adwuma nim ko bim so obewu ntumi mfirim because every 2 years no
oji 200 million na wahini ni osa kwaji another 200 million enti 4 years until year yo oya juma madan yesi kuro bi so de ebom ewa he kwabere area hono yesi ebense bomfa ye friend say ebom ye free kuro no ebom ewo kwabere area hono mo na see the bomfa area yesi ohene no so de ye kan the same to waje nsase ni nyina wato asase na ebi ohene dada na no wo hono mo no asensa bibia de ama wo no chinchini ya twa ama wo wa metua de a woka bibia wasie bibia no ye ka gu fom e na ase ahemfuno so yesi edu bibia no mayi o mani ahye boys bi no mayi so say dey you mani na we are ohene na Olangada na just a wo kro no enhya wo sa uni authority udi na wo wantima ahwe kro no zelanga we na ne ase ne wo fasifo bi o mani ade on ko siwi ni ba o me put time gusesi a obi aso ntimi nye o mo hwe what is the meaning of this ahemfuno susu bi ono ma na o mo boapa na wayi na ni se asase na wo no o yeso adwuma no okonkrata mu a eye hospital okonkrata mu a eye dwa okonkrata mu a eye enso so okase betia sika na utia asase no refuses to be a hospital asase no nye school enye market bio nye market what is this so hu di omode ase ya wa no tin o pan omo fa so ede ekum eba sa so a na onananom awo na konta ede chichiri kro na onya ya wo na difa opa ko so betima ko new side obo adipa ba ko timbetra ho no mo na wa ma kro no atumpon because sika ne die bia e won nsem kro no endie ma bi omo ye bi obeboa obo ho ne nsem obi no bo so okotena ho na no afa grader no wa ya kwan no ajuji se be ya area honom no ebe mo trouble na amanfo ababeti no ye de awho na chichiri kru nti baby ya da chi ni pe kwa kotenai binya ndu ho kra no wo mo twa me yes through you development yes binya ndu ho kra no cheme ba de say ye wo mo ma te se mi sida ho wo ho ma no bi afro yeso betra mesi anya me ya no si atwen wo meni kofi job di nkomo ye dwi fa ho no mu nyina abrante kwefen say yeboa omanya benefit ba bia ho say dia ni wura fa ho bia mam o de wura ho community na ni age say bom no so akote se e ba dubi so na area committee yes bom no e ba dubi so ya ka watem ya abesa na what to say am fe wo nyasam kitu obraya on so efe na wo bo uchiri ye wo bo uche no sa na ye feature no de agya yo na you see wo interrogative room bi no TikTok why because no mattress here interrogative time watch out concept follow sir to so quiet on let us hey whoa Roni wa uchema trendy oh this girl is a whole mood make come Joe this lady is a whole mood oh na kwesi official so far there na say Mazi so chia awo me jene so mazi so chia ba na sisi ade we are the toast we are the toast wait okay we me second voice in hey bro for obu I say usufruct umfan 2 3 minutes akoyo ya minti I say bro for we ba gagantoa bro for san say na kai atamos na popularize gagantoa bro for san e na ba ku bi na we no na kai Ben Kaiser Amidu gagantoa woyomi ana wo brofo so wo brofo bi bungums bunkum bunkum and twaddle bunkum and twaddle bunkum and twaddle brofo be bunkum ba brofo bo have to wa ba fi say nya brofo ba wa ko hwem no bra ya feel be so ma fe mo pa okay mama no ni nkomo na afa wi a se munya nkoi I am twa round na enwie na me ne Spanish nwie na me san so ne the water of the moment
Ensure no dear. Amia nim ne kanjen dear. Obia. No suppose somebody way pa na kanjin here wo. Cause somebody way ensure say Elikam nyami shraw. Elder Elikam. Amen. Pentecost for now we different. Anyway, Mami Tio. Medasi etifo any adofo ante Kerbal Center emre eni ye no ba betwetwe nkomo afa ye nupa ewo adwaman eso emre we sise obi ehia ne mapa e de akoni paduanim esanse nema pina asesa ewo yensuo mu ye nuanim enema ekoni paduanim no pino asesa eno ntina me say ante Kerbal Center ye nupa kukuda mense ewo adwaman eso no me pacho me kasa wia ba bia wo de ewo no no akwa kopebi anom me pacho enu kukuda mensa ye de aba a efi ante Kerbal Center suye no edro no aye Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules ebium Spanish jingo capsules na enu emiensa nyina ekaboma yes Spanish 3 power combined enu kukuda mensa na se wo pebi ato a wo de wani chum e wo pharmacy shop chemical shop and a herbal shop a wo benya Spanish enu ni bibia ato wo pendodo etunso a na wo de wani achum e wo PFA pharmacy or waterfall Colenac herbal e wo Ashtown Danny herbal imrom Misty herbal e wo imrom Freddy Men's Heba KO Hame Heba Ewo Asafo KNG Heba Imroom Nisi Pharmacy Imroom Baseline Pharmacy Enso Ewo Ashtown na wo boase enso a na wo de wani atwem ewo Smart Heba soye ene bia ya yetu no ton no bia benya Spanish enu ni bibia etu ato me pacho emre no esua enu ntiji doctor number no ye number ne obefre bia ebeko na ne edika ne so de ode fa WhatsApp nso ebeko wo de wo frɛ doctor bibia so we twatwere ni bia ubisa ne fa no ho a obeche obabi a odi ebefa number obefre esiso eye 0266 11 41 11 0266 11 41 11 Spanish ya number no ena afei so no 0534 65 36 68 0534 65 36 68 yes I say every Spanish garlic mission ne capsules eso nanso me kai will say Spanish pharmacy aye bie no e was so bremai so me junction me patro enro bi a wo pese okotu ana say enro bi a wo hia no okon ma ubenya bi etu na de da ne say yatete enro no esan say yenim se niema bia ebo awosro na sika so eho ayeden eno nti se wo tie me a esan say yatete enro no so enti no me patro sika kuma na ekita wo no obetumi akọ ne no bi a wo pe no onsa ebeka Spanish pharmacy ewo bremai so me junction ye adwuma fro adwoda akopem memenda ye sha se anopa no nwotwe na akọwie enwumre no num me patro se wo tie me a o pese o make enquiries obi se bibia efa ho a wo frɛ ye number na me patro bibia obebu se bia ye beyi wo ano number no eye 0266 11 41 11 Spanish garlic mixture and a Spanish garlic capsules onipa biara wo tie me no ane na se eta pija okrade anu agema to no se nensa ayetitiriti anase nensa achene obi won mo se kane no na me ho oden nanso enei minima de kro etoda na se me jojo etoda na se me fa ayedududu me na se timi epija me tena se cha na me nan agene me se ananse ache me nan me dofo pay enya ananse e na ache wo nan na mom omoja no e na enya akonya emfa ni peduam esanse entini mo esisi eba ne sanso na stroke enso ede ne ho eba begim me no mienu enim se stroke ya de bone se stroke eba wo so asabi wo yate asewo eno ntime dofo pa wutie me onipa biara wo hwe me emfa nani enhwemu e wo bia ya yetu no ton no bia okwa wo so pe Spanish garlic mixture ne capsules ento baako enya baako to nsuo ne to ne to pa ne esanse ye de ni nsuo no ene nom ne to pa ye no me pacho edro we me no to nchia ewo ho me de mensase me bonam de akukudro mo eka dro we ho asem esanse doctor akeka no bra maako dunsia me try 16 powerful herbs ena abom ena ye de aye Spanish garlic mixture ena Spanish garlic capsules
ɛno nso sɛ wonom aduro wei a ɛyɛ adwuma ɛntem so ankasa hyɛne nso ɛma me sɛ ɛnuro no adoro so ɛno nti sɛ wokɔ ne ɛka kyerɛw sɛ Spanish aduro no asa ne mmom aduro foforɔ no ma ɛyɛ adwuma te sɛ Spanish amedɔfo pa dwa no na mu mmirika ɛma yɛmfa so kwa ɛna ne wɔ akyenkyere san sɛ sika ho ayɛ den kɔpɛ aduro papa no neto ɛyɛ Spanish garlic mixture ɛne ne capsules obi sɛ me deɛ diabetes me dwonso ntɛntɛm dwonso ka me na manka me ho na me dwonso agu me ho ɛde mi ana ɛba amani nguase no abro so dane da me ntuma mafo dane da me nika mafo ɛna me dwonso ntɛntɛm enti me pa cho sɛ wotie me na sɛ woyɛ obi ada diabetes aduro so doctor de wato aduro so a waduro wo hia ɛyɛ Spanish garlic mixture ɛna Spanish garlic capsules sɛ wonom doctor de na anopa don hwere ba ko achi na wonom Spanish aduro no aka ho na wogusu a wonom no ɛboa esiesi onipadua no chimato bi a aba ho no me pa cho ɛboa eyi ni free honom afa obi so on masade bone adole ne pa ɛno nti sɛ oyɛ bibi kakra bia na wabre onante kakra bia na ɔte so medofo pay wadro wo hia ɛyɛ Spanish garlic mixture ɛna Spanish garlic capsules sade bone ɛdro so onipadua ne emu a me pa cho wo etimi ma stroke ɛba onipadua no ɛso etimi the pressure ɛbrɛw sabi etimi tu hwe na wanhwe ya wakɔ akodu akura me kyerɛ sɛ ɛde wakɔnse do ɛmre ne nso ɛnso ye onipa bia wo sɛ otimi hu sɛ ɛma mu ɛyɛ ha wotimi nante a emu wo bɛkɔ anim ansa na wate brɛ wo de kakra bia na wabra ne sɛ de bɔne na adɔso dodo wadura wo hia ɛyɛ Spanish garlic mixture ɛne ne capsules obi biara ɔwɔ pressure ɔda pressure duro so sɛ wɔto ne pressure duro mu ba akokora na ne ho po na wakɔwie wɔ hospital na sɛ wo bubu agu hɔ ani mepa chow pressure ekum nipa ɛno ntini kwan kora sɛ wo so pressure so wɔ nipa dua nim ɛnɛ mbrante ne maba wa nyina ɛwɔ pressure mehu yɛ nkenyini mu no ɛna yɛ bia nipa dua ne po ɛbɛma na ɔhaw aba besue mu nanso ɛnɛ de mbrante ne maba wa nyina yɛnuane ayɛ die ɛnɛma bia nonum kɔ yɛ nipadua nim ɛmwa nipadua no ɛdura me kanfo ɛde amount ɛyɛ Spanish garlic mixture ɛna Spanish garlic capsules obi nso ne sisi ɛyɛ ne ya sasabro ɛtete no efiti nansa ne nsuo na to saa ɛno nti sɛ wotie me na sɛ osisi ɛyɛ wo ya me patro sasabro ɛtete wa ɛdura me kanfo ɛde amount ɛyɛ Spanish garlic mixture and Spanish garlic capsules me patro won so awo anumuka ayomko etete wo wodwa wiwia na wuti ho edro ni Spanish garlic mixture and in the capsules afa Spanish jingo capsules e ho ma yese ebesiese amia ye fefefe de ya ne se won classmates anase wafefo na wo kote me patro eyenim guase e wo so otimi eka konipam shatade ma ne mfataw ma wedie no mu enye din obi ho no ma wayare na ne ho to no asa ne wedie no sabi ayem skin no aye weak anase aye mremremre enu to de nasi wokra na wo so pagya ne nsa na basa e wo so medofo pa o skin mu betimi aye din ebiem na adura beboa wo eye Spanish jingo capsules oni pa bie hia homegye o browse me kwaje ma home na nipadua na kwa ne gye na home abra wada enu nti se wotie me na se woni padua na kwa na begye na home na trade apoma de pa bi chi wo watimi anya ahode akonnwuma so adura beboa wo eye Spanish jingo capsules ena wo hia ma nipadua nti na trade ampode kan ye nipadua no ho dan na hate na ho a me patwa de achi obenya ahode de akonnwuma so wa na de achi a wa wonya de so ntia po ena me ha ase wonu macho obi kasa ho kwa na obuofu esan say wantumi anna me patwa wadra wo hia eye Spanish jingo capsules eboa ma adwene ye active adwene no eye sharp wo kai ade oba no 12 years e konkon obetimi anom adro ibi ene school boa ye din eno nti ema oba na emo sabi ema akra na adwene no enna ma akra na adwene no enye active sharp yaka bibi tre na wakai wo tro so awatweretwa ma me papa wutie me awofo me pacho obatan se wo pese wo ba no pacho wonya ne so mfaso wo ka wabo no enko kwade a ene ma akra na adwene no nye active sharp me pacho edro no eye Spanish jingo capsules ene ye nuane aye di no epraye ene ma bi ekɔ ye nipadua no epraye enye ni nyina na ya na nipadua no epe me dofo pa fo ni hwem e wo ba bi eton edro bia anase frɛ doctor kyerɛkyerɛ wo ha mu ekyerɛ no na wagye nkyemu aburu mi die eso ye number obefrɛ si so no TV nanim no eguso wotie mi nso ye number no eye 0266 11 41 0266 11 41 and 0534 65 36 3668 Spanish that's in Yibishama. Okay. Oh yes.
The name is Ben Bracco Adukum. Obi pe sales girl or yes smart. Obi pe sales girl or yeah very smart. Otebro for kakra. Onim WhatsApp kakra. One of the biggest boutiques in town. Omoton swag. I mean, they sell swag. And he said, "We will be a obetimi at Boa Sadiana. A Juma Basi Admeniabe. Because a Juma de Unyebia, we are banner and Yajuma, your ball. Who are Juma Yesudia? That are a pale says girl. Why we SHS and I say why we invest Krana officer which my said Jumanoa. Aye, bra. Now ebe boa say Jumana. I'll be putting the number across quickly now. What my day to Sana Mono. People says girl at a boutique not na Juma, a very nice boutique. No just say near my talk and I go cry. Okay. Mamene obin first nim komo tiawana memra Kenjin for say Kenjin de catch up said they need no introduction this time around. Ubia Jatum. Mr. Obin first time in what you? The Jews so penny. Now poem to say. Or I use for them now so. And about a patch of many secretary Emma Adubinso Hinine Kasei. Okay. Odaruma, ya dim komo bi wa ha. Na ranche ne mamba obi de beto ye nim se eya asase ho nsem nana e de atudwa se obeso okrakra ekuro no ye nti no omo to asase wo nana hima ho omo to bi wo busia to bi wo nana apiasa okọ ne crèche okọ ekura no omo metua sika bi 30,000 bi 35 bi 15,000 eya omo nya omo aka se wan kutua kra yebu o edan a wahya ase na gu wada roma nokra wom ne sei na eyampa se yesimu omuntua se sika no kire mu kaka obani asemo ka de mi am se Ghana hanan ka se ifu ni se nipa dosum chen han ade asemo kan nokra bi anim wada roma ntina ya frɛ wo me ntiu krono nana baaye no na krono yenye layout nti Australia man for se said the bear could be ye fish, and that's better, but now will be a wire Jafadia will be an. Said you walk over Babasran, who say yes, while more and see the Bibasa. She was certainly man for say, woman and me. Now, only town country planners, you know, and come with you, no plan for Kuno. Okay. And Jim said, I don't know, we are paying, and no Gamma, DC, nay, or more, stakeholders or more involved in our buy, number pa, layout from home to me. Let's say a quail who said, Nana, a Fena. Oya nkrata ama obia wo Japadia wana otimi toa ni dwumadia wo diso. Okay. Nti anso ana nkrata ye mu no mse na ne mo bebre tosin. Nti na na ye se wo krata wo se woni krata wonya ya Japadia nko a. Se wo nko a ntimi ensi dan entwa ko ho nhia. Nti obahwe na hihye kakra wo bia obeya mo bia. Na no na ebi ndi mu na nanam se nana gigium sika bia enso entisa asemo mu kanyina entisa ni nyina ne se omu de begu wo hene nanim ase de wo hene nanim atoto fom wada roma oben de mebusa tiawa ne se nana etu anamon layout de ekuro kwan kura na mu akuro no nyefe da bia ye bo na asokọ mampon hene din se wa ye ni layout bia aka nana yusa ne ma no pacho oni omuchia ka kire omu se ebi autofree na ahima ho ana se autofree agusia opani we de wada roba mesrewo nana en obia ntina ase se autofree wa ho a autofree we ho a se na we se ba me so there is an account number me ba chote there is an account number I see kotua sika bi tum e wo Ghana commercial bank only secretary is there an account number there's a dipano uni krata o na Japadia we uni krata. To be honest with you, because Obia or free right chief on honor. So they okay, antisa. Because Obia what for that for him. Me ba cho na Roma, you say nyina ye nyanti ase me say.
one more I saw Muntias as Sicano. Not Meba. I'd be so cashy or Yura, Santima. Wadaro, Mammy, we saw we. Mr. Calvama Master Akaka. Memoaka said that the person we said say, Ukasa will say, Obi obey a Casontia says Sicano, not say, Oninkrata, Anami boy. The Mr. say, said your music canon, make proud of me, Sasa, a booby say, and of course, may not answer. I have to some quan or more can say about the going movie. It's me no master say, and then I can hear any penny for you, I quite transfer the Bizuka and Fias see America about 9:30. Nanana Kunya Trassi. Master say, come on, move about what's your friend, and then oh, yeah, of course, you said, actually, will be can be one. I said penny puff for Baho. But you say, they say, I said penny puff for a Kuno and you may almost trust and almost Baho. You know, the about 9:30, Nanani and penny for you, 2 German Crawford into Adaroma, Sasana Moka, Yana, I said penny puff for a Baho. It's in Numre. The Befina now, baby, only bet 2 Jama. And you force your Mr. Get your cameras and everything. Said a bear, young Koina, Nano, some of Becano, Baku Creme Frimu. Na Yanchiano. To what I remember, I see why. Okay, young Chen Numre. And then you rest. Wow, well, chair no pay, you may prepare the till or force you in a pamphlet. Ewo, I said penny pa, and I say be a juada. Ena sombe trasia du benso asem no nana ene na trankunye trasia de won bia na betuja na mosomate bi alekam na what to say ya do ba dia say Sandra so what to say ena Steve bibi aboko my team no pay the water of the we all say the water of the year na and I say water of the day and I say the moment man no map moment too Sandra it's the moment my team no pay all right and I pay chia ETF ne ahwefo I was listening to the introduction. Now, yesterday I was just looking at how people have been sharing testimonies. And then I can say in Sweden, as I said, every region biano. To me produce a kangin especially this time galamsey is on a rise because ubia hianso papa. Na de bia ye can say kangin fidie wa machine no. Ne boy den but niama no because of processes in sonu nemu ansa na ebepi utumi nya wa alkaline water na fe heavy metals e won suomu me friend say is built for the future. Is built for the future. Heavy metals, they say mercury, cyanide, arsenic. Some metals in na machine in the screen so o pH a wope o ma hwa obehu 8.5, obehu 9.5, obehu 7. In so beer and everyone can drink. Obi enyim akokra o abrewa o nipa ne yare o on yare o is the water for the moment. Na enen ne e pese ye hwe ne say machine na ability to me metals. Heavy metals are beer enam galamsey inti no enkrofo use na afei ne enya ho kwan ebora nso ayenum Ghana water de omo bebo mo ho they can do their best but heavy metals and there is no way you can take it out. And most of the processes that other people are using is the reverse osmosis. And also to me, heavy metals influence our no. Then when you're canning energetic drinking water, and they are purely alkaline. Machine is separate heavy metals ni nyina fa acidic side no na fa minerals ai wo mu enuane nro no eno afa alkaline side na you are assured say inso aminum de enya de a era me nipadua mu na fa ne ede ohaw anayare bia breme na mom inso yi ebora nipadua no mu a ya obo amabeka say eye nipadua no mu zoom lion because ne ekwakwa ne say ekokle ne ama eye feeling kikawa nyina na fa ne ama onipadua na gina so enti meja ama eyi Steven na Steven any ya boira near machine to me na fe we ya demonstrate say o hwe ne wo screen so man and me cram smartphone we dey obi to me na me Google say Kangen water removes chlorine and o try me say we April 23rd 2018 o say Kangen machine enya chlorine kwa na eyi chlorine eyi fluoride o ma so san yi lime skill afi o say and heavy metals o man na wo kan pay o say it removes fluoride, chlorine, and heavy metals such as lead, mercury from the drinking water. Another slide in so hobium. Me who said na me call AI.
we nyina me phone nso kura phone now we are in the era of technology. Into next slide no safo the better so enemy bisa AI say aso kangin water machine no it me heavy metals every nsuo mu na the response they say 99.9% 99 hwe o man say removal of heavy metals. The Kangin, my means Charles here, the Kangin water machine developed by Enagic is an alkaline water ionizer that removes various contaminants, including heavy metals, from drinking water, NMI and breakdown. Also, the machine uses electrolysis to ionize water, separating it into acidic and alkaline streams. We are Stephen Dibeba a Chikasemu. The alkaline stream is said to have antioxidant properties. Antioxidants near cheche mu say no ye nya no fruits any vegetables mu. Kangin water ye see her. Onya is 30 Ghana cedis. Uto 30 cedis we ya. One bottle need to say udi apple be 300 at a go. Wasanso tells that the machine also includes a filter that removes various contaminants and also effectiveness against heavy metals. One, Enagic's filter has been tested to remove some heavy metals such as lead 99.9%, mercury 99.9% remover, arsenic 99.9% remover, cadmium 99.9%. What else? Then biom na yensanka metal a yede ye galamsey nyina no Kangin water machine no etumi sa metal ni nyina ahode wo ho a bomode nenya wo machine $7,000 K8 no ebe ye adwuma be ye 40 years for you. Our pomudin there you know say you are rest assured say the Kangin machine is giving you health. Steven. Yeah. O my awiase na ye cause see adrumre I was say nipa enya foresightedness. Nipa ehwe niama ko achiri say in the next 5 years in the next 10 years say na niama besi aye eno anam ni obi di nkomo na ye ka say na wiase ekono na ena niama ho nsem ne ade edos no ebre bi beba ohwe ya ena leaders na ye hu omo say ya kanifo no emmoa no ebre bi ba ye ohwe ya benya more worse leaders than we have today and so say answer ya mamu a sa na betimi aye. Why am I making this reference? Because and honoma I was so share the current state senior situation it in there now the gene say infia miensa infia na infia num infia du achi e wo yanim no sen na ade no ya anya bibi foforo bi amfa ho a sen e na ebeye eno nti na brofo tena se ya hu say embre bi ba ensu a ye nom no just filtering the water wouldn't be enough. Kane no nanka ye kosensuo na fi wo mu a ye di allium etum na a filter nsuo nto bo say ifina kodas ye na de ejina soro no emuti na eno na ye nom ene ebre ama ye hu say sa no ma we nyino ano esoso niama no but enye enough ye hia ade bi ye more powerful than that. Ama ye hu say nsuo no eye compound niama bi na kekansie na make nsuo ye nim say oxygen and then hydrogen and a carbon ma e make nsuo nemom enam say frasa asiase na eba no asase no mo so ye wo niama awodo ai no so ewom ebi ti say mercury, any lead, any uranium, any other chemicals and metals are ekomu no ni sent no ehun be hia say ye ade bi a efidie bi a ebetimi a chensuo no na eji sa no ma na free eno na kofa Kangin water machine ionizer yaba na machine no ade aba hon so onsa brofo wo hoi no omo ya ade a broni o kan asema o ma metena say o boa o enye no kre ono atena se ehwehwe mu say asem na waka no akwa say barrier for no Paul mo kan nyame sem ni wi a every bible no mo so tena se hwehwe mu say you waka sa na ti ana enti slide back wo safo obetimi di atoso third party research on say machine no Enagic for no ye no enye with the other one no guess the other slide Enagic for no machine we na omo ka say ene da so no omo ka say etimi metals no we no ye add up a third party remove say some third party tests have verified the Kangin water machines ability to remove heavy metals say ebi a Kangin Enagic drinking Enagic water company ya Kangin water ya na yesi ya nsuo no yes obi antena se be bia nkaze o de mo kan nya no kore but ono anso asa ye nhwehwe ba wo se de ye kan no etisa na and a third party no omo ba bonten say NSF international certification kire say omo no are into lead, mercury and arsenic removal metals and omo so ade atum se de
Enagic forecast say ionizer wo machine no kange water machine timi yi sa ne amanu free nsuo no eyampa no ma confirm say lead mercury any arsenic no ampa say fidie no timi yi free say nsuo no ensi wow Water Quality Association WQA enso ama certification agi atomo say ampa Kangen water machine no eyi sa heavy metals enti ena no nimdi adoso ese sa wo ma wapomudin hia wo ema sebi we minim emma sebi obi hunu bi ntina baabi enka nkyere wo se enkrofo ni omo kan omo boa fa wa phone na research na no me share abrantie bi mami use apostle Nita Kitewia formerly no headquarters no na ehwe media Pentecost media so me ko introduce Kangen water man no apostle started so onum nso na nso no boa no and obisa ne doctor friend bi also ne doctor friend say almost say ye den so jai no and oto asoa onum no na ye research enti oya research afi no say nso no kasa che ne nipadua niam kitten constipation ni niam na wo say or feel free afi ne ahomia na eti so say bibia is stabilize my body din because me a church of Pentecost elder met me use me apostles for reference eno we metie asamo ka dem say metie doctor na nka nso yi ma no am ka say doctor Otto Warbeck ono discover cancer nipa wa discover cancer any ehu edro say no disease can exist in an alkaline environment doctor bia ni fu kakraka nso say alkaline nso ye den ono a onya hwehwemu on discover even a hair discovery crab battery crown to mean discover obi a wa discover cancer we are see afa na nyina ya man abaso body the whole world Yaman International Nobel Prize as a physician for cancer discovery 1931. Ewa phone also, ewa internet no so. And this is the person telling us say, obi wa cancer, just ni cells no, acidic, ni tissues acidic. Enti odi alkaline eduane, enum alkaline in soa. Sa cells no ebe rejuvenated. Wa siebi sabi eti tokrobi mu say, hey, enum. Enti insuo no yembe dinchinie wa ha anope sebi do the research on your own. After doing the research me a short video bi asafo di bewie uba ho Kangen insuo na pai insuo mu mienu a ma akala na but your photos wa na be a elika me na no ehun ni say anope ma charge nya ha na be charge I am in one video no. Yes, a man for it to me play down what is on the internet. Steven, quickly you can wrap up. Yeah, sure. And see, Sana, yeah, cano. Insuo we no, insuo abrofo e dia fa fidiem, and omaya fidia. Suitu young cry or West Africa because of the galamsey. Because of the way I insuo say your water bodies is here. Aye, and now to borehole crana. We now testing you now to say in fact, enti ebrebi ba. Purification of water, just purifying the water wouldn't be enough. Say you purify the keke no enye enough. Enuntina electrolysis no, edi Kangen energy drinking water no FMA splitting sunuma ultimus ampa. This one ena ya recommended for drinking. Anope obi be kasa mitie na mo number saying number no 0241 44 91 so pay be to aton na ona so pay dia oni ufie be yusu anope ya kase ya sisi a number na ye dia to dwa obetima send WhatsApp message obetima send SMS obetima send voice note obetima friend so na wabisa questions be yiwa no 0241 44 91 number ya ma wapomuden enhia 30 Ghana cedis wapomuden enhia okay thank you very much Bibia Boko. Nyamia dum Bibia. Give us for. Sir. My entire no pay. Yo, me that say, give us about center and no pay what say and can give us ye fabre ni jibre say ya ni checho and no papa give us about center ye de aba edwaman so ni enro no so eboa etu ya de ase e different ni pedue ni nyina ne say efficacy of the drug give us ye enro no ma ye de aba edwaman so no enro no ahode no e wo so nti ya de bi a wo yare e wo ni pedue ni wunya bi e no nom de ko ni pedue no e kwa kutu ya de na say deku de friend pedue no matumi aboa amwapomuden no agina brane e de amaw na medi kan e de ahomatrofo a ye de bo adwuma wasoe ho na atudwa doctor wapomuden ti no ho abribia obefriend no obeji we first number no e 0543
2270 470 0543 0543 222 470 Tiwonti bibiase anu opushu ahome doctor ebejo efeso yedi kan akasa ede afa givers ye co capsules any givers p capsules ayakwa akofa ede aba edwaman so adanse enso kwa na ekoso ede efa ho givers co capsules no wuto aduro ni bia wo hwe ho a ahyenso de eda ho no be ma bi de nsa aso ni sisi eda ho esa eno ne ahyenso de eda givers ye co capsules ho na ekoni pedue ni ma amaman bi a age oni pedua no aboso amaman e woni pedue ni ma e wose ba abonti a entumi emma eno na givers co capsules se koni pedue ni ma juma edi no ekwa koyisa amaman ni nyina flames ni nyina no ekwa ko clear ni nyina edi free ni pedue ni etumi aboa amapom dene no emapa wisisi ena amaman age sisie no so aboso a givers co capsules koni pedue ni ma koyisa amaman ni nyina edi free wisisi nim ti wisisi mu ayekro ebe dwumaden a wontumi emobi eye givers co capsules ye kamfo ede amount se nonom bi na entumi emwa wuto givers co capsules ano ato p capsules no ede aka ho sanse ni nyina no ni mienu no eye adwuma ebom eye ntafo ye nom ede bom nti ekoni pedue no meko clear mamman bia flames bia ede free ni pedue no timi boa ema wuntini no moja etumi eflo edimu efrisane eye sanse nipa wo ho na entini ne moja no entumi enimu efrisane ni nyina ne se entini ne mu esisi amaman ewoni pedue no mti amamoja entumi enflo basa na woda sori a asa wo honam ya bro wo honam na etwetwen wo honam na eye wo ya abra wo benom givers ye co capsules ne koni pedue ma na etumi aboa wo ye a clear flames ni nyina edie free ni pedue nim etumi ama amaman ni nyina aba abonten edro we eye pegative sanso eba bepegeo me ka ne say ya obi de eye constipation ayem tim eja no so chese owura ejanan ebia sebi o chimbre ansan watumi ejanenan enam eye fiber hodo a yentumi eni ne dodo fruit ahodo a yentumi ni exercise ahodo a yentumi enye da bia no na akwakofa chronic constipation na ede ababija wo so ebasa wuti fa pa etumi eye woja ohonam na etwetwon woje ho a enye eye givers ye co capsules nonom bi fakoni pedue nim na ayemfi bia no enkle empegil enyi fi ni nyina emfamra bonten emfamman enyi yi flames bia emfamfri wo veins ne wo arteries mu entumi mu a emamu ntimi nda ho na ebasa moja nso etumi edu mu efrisane ye obi wo ho da sori a ne kom chese otwa entwa ayesetiriti otewana ne nsa ayetiriti ne nan ayetiriti ni nyina ne se moja dodo ewesedu mu efrisane no entini no emu esisi amamaya ji ni pedua no aboso givers co capsules code ni pedua ni makoye mu adwuma na akle entini nim amemu etumi ada ho nti ebasa tisiti ye bia nsoso no ebe free ho ede amount koko efifri woto koko ese wo widie ni esisi wanim obi wo ha ye nuanom ema no koko efifri eye wajanan mu eye givers co capsules ye kamfo de amount se koko efifri wo ba mu a givers co capsules ko ni pedue ni ma ebehia se akle ni nyina ne efifri woto wo honam ani ese widie no ebehia ni nyina edi amount enkase wanya cream bi afefa so nti eno ano no da bi givers co capsules ko ni pedue ni ma eba be shrink no ya efifri wa pie honamani no eba be shrinke no ahyiase eyi ni nyina de free ho koko nti obi jane nan a ohumoja ewo na janan mu se wo ye oba bema givers co capsules ye be kamfo ade amount se wo be nonum eduro no na ebetumi eyi sa haw ni nyina ede free ho nti givers co capsules eboa emema eyi flames ede free ni pedue ni mutumi eboa ema wuntini no emu etimi eda ho no eba sa na givers p capsules nso ye entini ne mu adwuma enti moja dodo e wose etene ede ba wuntini no eba wo bema nim emu etimi eye din ye ede ema na broni ebe fra bibi erectile dysfunction net to say wo bema no ebe sore enso emu ntumi nye den emfama abra givers ye co capsules yi flames ni nyina ede free ni pedue nim etumi yi flames no ede free wuntini nim amemu etumi ada ho no givers p capsules nso boa ema moja dodo a e wose eflow
ediba wuntini mabo bema no emu etimi de edema ono eno adwuma na nti give us co capsules p capsules bema no nombi na entumi mwa ema wo berma su no entumi nsisi ne ho so ti bema wo fankobosuo mu aye ha eduro enumra wuntumi enche bobre eyi berma su no entumi ensisi ne ho so wuntumi ema wo dofo no nani entumi nje give us co capsules ni p capsules a wo beka bom anonom di beko ni peduen eno na ebedi wakajemu erectile dysfunction bi ade free ho premature ejaculation wo de boy ni sisi atimpeja na wo da ho a give us p capsules no madre na entumi emo enye wuntini ne mu adwuma sanse basa na moja dodo a wo setene de ba wo bema no ebetumi atene abam amemu etumi ayeden na asanso bo ade no brahahama no nsine ene yekeka bom di give us bo ade no brahahama no nsine ene yekeka bom di give us herbal mixture nim tree wom lemon wom no bia so nim mfaso ayenya edi efree so lemon no eboa abene fat bia sra de boni bi ewo ni padua nimu a ama wo honam etwetwon wo honam eye wo yate sede ya bro no ebebe ne sa fat ni nyina sra de boni ni nyina no ebeyi edi efree ho edi ama wanum ato wontumi ni di eye give us herbal mixture ye be comfort di ama nanim tree ne so aboa wa bi stew white blood cells nkwamo no amenetumi ani etumi ayeden ti me kan say ya enya de ya de bia etwemu a ebetumi age adwa ewo ni padua no sanse nimtue ewo mu no eboa abi stew me system no a support amankwamo no eho etumi ayeden na asaso etu achi di ya de ase akofa tipaye ababeja wo so ama wo nante kakra bi pani wani su brewu ye etu ahwe wanum ato a wontumi enidi give us herbal mixture no nombi ye wa hode sanse drewe eno na da ne da no ye ta enom ye nom na no pa ewia enwumre abra ye didi ewi nti da bia no ye wa hode ye tumi esore de koye adwuma eno ene ye kamfo de ama me friend give us a entontom eda ho etu achi di ya de ase no na eyi typhoid fever so de free ho na esa so bene fat de boni bia na eyi de free ni peduanim na sanso ama immune system kwamo ne nya ho dene tinya de ya de bi etwam a ebeje adwa ewo ni peduanim herbal shop chemical shop baby ye ton abibidro give us herbal mixture give us co capsules give us p capsules enrei ubenya dodo na kasa ato number no ye 0543 222 470 0543 222 470. Okay, thank you very much, my dear. Enjoy your day. Oh yeah. Welcome, Crow. My daughter Afia. Okay, it's Mr. And upon me didn't come more. I'll be telling you quickly about Bayport Savings and Loans. So for you to secure your future with Bayport fixed deposit, and the answer than to go Bayport. Can one answer say to me Kokra with the audience say number C, Ufre Kofi, Ufre Edna, Ufre Dokasa, Womuba Boa say your future now, a Bayport. Nanny say Bayport a regulated by the Bank of Ghana. And a Ghana Deposit Protection Scheme
flexible product I the bremo no nyagro wo de wo dia ne say wo be so your fixed deposit sika bottle on the 200 ensi ho eba ma 91 days 182 days 365 days now ko anima wo dia any Bayport misrel enye mistake Bayport savings and loans GH. Oh my goodness. Over to my check here on bayportghana.com on the website. What do you say, Frano pay? Kofi number is 0244 807238 0244 807238 and Edna 0244 363977 0244 363977 and Docas 0558 119281 0558 119281. Just give them a call. Na tipa tomato mix tipa and one is a way diania he eboa memma esan say lycopene pigment no obese wukunu ho ye den kama na born prostate wo baya fetipa ye diane mano no artificial colors a antioxidant it reduces the risk of certain cancers prostate cancer no ne ade vitamin A D E and K ashemu ma na enya modified starch na di ashemu ntu wo di aduane outim so cook good life cook tipa Fred 0203 403 400 0203 403 400 Chichiro Sinye about the Total Care toothpaste from Yaz Alexa Ghana Limited whitening toothpaste and herbal toothpaste na no so ya medicine and tema so ya dema fresh breath so cavities Ntokro any germs hold on a boa toothpaste no there a Total Care whitening and herbal toothpaste brushes papa B a kiddies mona Duke Duchess brushes a free years number no and once a Bora shop will be a supermarket to be also share afe Dawood yeah the 360 capsules and Dawood ointment aba uko jaswa ho tutuo wakwa dwuma ba we drop ani wakwa ye dwuma kobo dade ho tutuo fa twitwi ana 360 bubobi obeda sorry ho dendende Fred Dawood Herbal Hospital so you are signing so your headquarters ana adwira 0244 886437 0244 886437 Kanjin and Magic drinking water you do hun koma catch or free womo 04241 449191 0241 449191 and 0507 379474 afeina bibia de ekoso 22 electronics so asemi adi eye dwumadi ebreu no an say birthdays no me babo ni nyina amanfo di o ma woda papa na open TVs fridges freezers air conditioners, washing machine, gas cookers, microwaves, rice cookers, kettles, home theaters, and electric irons are a free Tonisak property electronics then is a what 20 for 0500309309 0500309309 a do muslim matter the Sania is the Karam County Poma triangle no you didn't share any more Malcolm in Chen Hosso Dankesiano Ubehuyen a showroom Kessie for 0500309309 you started a high discount mega promo etibomodena then you chen komoko pemo sunyani akoko board runabout yani oe edi enhwanimu news said natural mineral water obini black man company say nomsu na onomsu pa say oba wedding engagement outdoor parties engagement to person odin nsuo ka oniema ade ko kire ho a the campo zetama kama say na wa yam so unya free bowls so yam team no ahomache sorry a obo bottle no wie na akwa Chicago no ofa no free number is 0244620294 0244620294 Dimpa Natural Health Clinic say when you subriwo obo anotwe back pains utijwa oda wona ase udidi enyambi Dimpa also na adokro wono kan fo ani kire Dr. Dimpa hono ewo second floor Wallace Towers de chamsu Kumasi Menshia Health Insurance Canada anymore ye be show ye di mfidie be sisi ye be detox so ye wia ye de adro ye be dro both local and foreign ye the account free 0245 118434 0245 118434 and 0246 744 744 say a basse cocoa padia 3A cold capsules 3A cold capsules Besura Bebia Chemist Pharmacy Drugstore 3A
Co capsules Kotobi now no matter waste pains no be call afi pals and a constipation in nyina nso so be free ho Colinac Dani Misty Apidank nyina obenya be friend 0546 107 107 na yenko yenim 21st clinic the pains from the waist under buttock through to the foot the define sciatica na man sadie bia fruit so kopem monase Dr. Bless the first and na pound for free Europe ya tisi South Africa bia ya the new date be ba for fry yeko lab and scan services massage and machine treatment and I'm so widely read now all widely traveled or dear for front machines for front na abba who could pay 21st clinic I do trim fry 0540311311 0540311311 to asia twetwe saa na da bia udi no now the near me twetwe da bi sciatica na the one stop shop 21st clinic 0540311311 and obi dina woda mi bia wo tum enye na wakota asase a onso so wanya sa problem no na enka be so me boy hini bia din wo de ka ubetuma bokuru ndin ene obokuru ndin asa ne ohina no abondi asamo awrade happy birthday to my uncle Nana Opoku Ajeman Agona man hini chiame from Kechere Obi Sompa TV and radio okay Sanso and a Covenant Stephanie your mom Evania CEO of Denchremore's Hands okay Hillary Joy Babbling of Bremen today is your birthday from your daughter Ivania Setosei Nasei from your mom Sarah Mafu lovely daughter Pamela Kumi of the USA Florida State your mother Anna Subontin says hi and a happy birthday to you Nana Dr. Obiniako Chief of Dunkwao Yabuatin Somo Trinkwa Nana Dr. Obiniako therefore Piao Yamotrinkwa praise Yala Nabuaje Mensa of Unique Angels Education and Yinehini Omami and Mama V and your uncle Berimo Drew wishing you glory and cancer from DJ PK of Sompa glory and cancer hey I'm Musamo okay Mr. George Saki aka Fanta oh Fanta Power Chapel Worldwide from your big bro Prophet Kofi Manu and the entire family chapel Reverend Bempa Mata our lady our first lady Obia Fanta and I am out Trinkwa happy birthday to you I was here somewhere Japan and so out Trinkwa Mrs. Afei Mr. Carl Asagida Nancy si o out Trinkwa Jeffrey we a teacher o man pon kwanta o mame ama and all siblings nyina se out Trinkwa and to my lovely wife Mayu from Papa Anan Swansea Mayu today is your birthday now me ka say we a sales person or sales girl friend 0244 675393 0244 675393 0244 675393 you have to be sharp smart who will be swag will be you can be a very good sales girl dear kama wanimote nyako murim na wanim kontino bi shop achina yi wadi afina chasa mamenu mi humpo 0244 675393 if you can be a good but more than dollar no you see I'm doing 16.5 hey now you see a dollar no Ghana how it will be on my dollar no all the quiet politics are over on nim dollar nim she ne dia say open show enya or per kwan yaye the bibia akoma no wo mo krom the $2 I don't know what you may channel near the $1 okay let me activate the lines join us on the line in the next 15 minutes we want to hear from you I na akoto wasase na ya kasebe tua bibi obu honma genuinely wo hene ne yema na yefe
enyo ohini bia na edi sa adwuma no obi ho ma woye obi ho kra na na du binsu hine eye asempa no woka sene ne secretary beka yi Foster ebi kra na ebi mu na epedi dimbo na ebi susu kra na ntesa eno ntino anopay the number to call is 0551 Brantia na so show edan kapa nyagro ye ja wo mu si ye ja wo mu ani obu on ma oba fi obehu ba bi ate kra ntu friend bi wa so womba ka onso so na opese on ne bobra ba bi aye tu wo papa bi wo hon ma on ne ye ne ma edan ne ka so ye na wo so okoten krase no akobo sesen opese o si dan ebe wi ase no ye se dan no sabe tuawe 0551931931 0548931931 hello good morning. Hello, good morning. Yes, my dear. Pacho, how are you? Pacho, yo, be my free. Okay. Pacho, free. Obedi expense 300 million. Yeah, oh, you say 30,000. That's right. But oh, you never know can I say we a crow boy who crow. But Jacob. Eh? Yeah, Kaka is Juma. No mother can. Maybe a crow band now, okay. Who's your crony a day? Jacob okay. Mati. Hello, good morning. Pacho, how are you? Good morning. Morning, my brother. Mami Tiano pay. You Casa. I am crash as a man who can't in any day. Ade Akye Abia. Abia no ekosu. Ebasa na ma ohene na ono kra ba dada o dada na we ba ya. Ni dia yera. Obisa babia sankrata. We aba obaba da sankrata. Ebasa na ma ohene na ono dada pa. Ni bia no ono ma ebe ku. She ni pa e papa o. Senya papa. Oya ebajuska akoso babia okay insanity mate minim say was say na no matankunya hwe no mo sesa ne ma because branch any complain pa emwa hello good morning sir but friend me master boat yeti anope master de mo kai asema ida bakuma no ye kase ye kwa o de me nchi obabia bomfa aye mamponti bomfa mamponti ya ohine ne baaye ukotia na 500 snap mienu ansana ye okudina report no some obi ekwo video kakra dia akokoma no they say the video no kwa say we get 3,000 ansana report awon to that bia no so o pia 600 million ni wizard meeting kan 60,000 na me katra wo the sequence I see go on me among for je you want to say I just some pounds I see go what see no 500 snap you you could now put no so come to channel so is say na we get 3,000 video man and no so 60,000 say